paiba hamal konsensi kumba film kapor election borok paiba udah benyawa dah kau kesur kata kalau hujungan dengan LP kata kapan kam na benne om manya krokti om manya krokti yue nama kani kani ke isu kata apa jom tak benriu om jom menurut kaseng lagalong semphalang dari lada kilong political party hari ini kita yuk Nili Mahadin kejing putin Jungi kisau seng Yang ini ke isu ILP Hapo ke kasih jentia Berbuat ribuai distrik Kesorkar Telah kubur Berpenterikan no suara Ia kata ke entry exit point Himdai pun suduk bakala Ba Nyi kini seng Kibala Latawa yang kata ke entry exit point Bangila karandi na ke ILP Himdai Ay bakata ke entry exit point Kanang terikam sakmat Kum kawai Kalenti kebanyakan yang jinglung ketep kemenderi. Henry, kene ke isu, lani ke jingdawa ILP pat, kanne baik hakak hadu bengin gayo yang kata. Kata kene ke jingdon kam, kabakirki jongi ke jadi beri. Nyuma benan, ba, nyidon kam kirki hadu kata-kata. Ya kene ka, ay kebantek lakam, ya ke jonglung ketep kemenderi. Nama, mihai jadian. Ni phai chamon ni phai chu pot usang kat chamon ilek lajele dak tak nong wis ni ke ba ni bi tu i thau su ya ka jingong jingman ke imlang salang ni ladu kum ke jeng ni ladu sibun kikam khai pateng ni ladu sibun kikam ki benta ke jongi ka hok ke jongi ha ke imlang salang dah ni kejungwan rong kesep kemenderi sini jadi jungi. Bagi jingma ke masuk kai perkara tolong ladang itu ya ke bawah senja. Bat ladang umrah penting rakam yang ni kejungwan rong kesep kemenderi kamslam bang Hindu yang tak ke bawah senja. Yang mentah ngidang don tang UA Artli ke General Sik hang ni apa celah ni kamslam show bagi sabun kan ni ke General Sik. Bat ladang kita ke nawai nomar ila berpak ke nong nikmat juga apa assembly. Naya karan isu jadi benda show kalakut hantai. Naya karan isu jadi benda show kalakut hantai. Katai ke peni, ba. Nadu arjal khalai. Wat ngelak menong wat suara kata. Laya dawa ya ke ILP. La dawa ya kata kiai bentek rakam yang jelum ke kemen. Dari sini jelah demi. Hindai lagi bol senja. Lagi om sokar dia, ni sokar jelah. Kim pedang run boleh kata cinta. Dia lalu katakan orang Bang Yai Putin lu yang katakan ke Bang Yai ay siya surka kata Bang Yong ke mereka raya Residential Safety and Security Act kata lu katakan ke tela kami yang jiwang di mendari sini nomor 93 exit point kiapan sium yang ke permit bagi wan sini bak balik sawai kiapan pengi yang ke permit bagi jengtulu juki bagi wansa di salang juki Henry solusi menang. Boleh. Banamen ni kain. Penterikan saya kain. Kumba kalau ada lupa. Saya pek dia kata kami men hadir. Henry dia kata harus sorkar kam sengap. Dia kata kebentar harus sorkar kam sengap. Wah dia kata kebentar kalau ada kata kain. Bawang boleh bendon. Kata ke distrik task force. Kapan penterikan no. Ban kendara no. Ban siam register no. Ya ginawai kibadan lupa mata ke celah jugi hendra ya kata harus mesti melapat penpura yang diusulkan mentah kajing itu go jom jadi bener kajing itu go jogi kisah malang kalau bat kesokar India ru bat kesokar Meghalaya ru hak baidai yang ini kebentar menong bentek agam yang jingwan kimenderi serene kali jugi kesokar India kami simla buram ya kata esensial paiba hak ini ke celah jugi Henry, nganong, balada ke sarkar India tu kaya tangi tunjuk ini hak ini hukum. Nyiru nyimpan si ban burom ban pai ban besar bani ano lakungway ya kata kaliti sensia dari India. Nama kai karai ke Bangsim, apa assembly kai karai tekum kaliti sensia dari India. Kai karai tekum kaliti sensia dari India. Henry yang tai betang sarkar India kamsim no burom wasisnam kenti betang. Kamu apa paksakan India? Kayi pakadan ke jengkot ILP, lani baka ILP kata, ya kata ke fundamental right jong nong senang dari India. Lada kesokan India,
kasmau kumta balai kaya LP temai yang kami menyebut balai umlah banai yang kami kaya nyuma LP lagi jalan lagi sebarok kepada sepatam kedai kami kaya kepada uranium ubah kejimbun ulang second hapori India utar dari Meghalaya kajingdan kajinglang musim beneng kebahatam banyawan Shanghai ya kai dia officer India ru katar pada Meghalaya lada kita kini bentar tiba pinkhonyo yang sarkar India banai LP hendrai ngalong singap shoy kita bentar ai shoy ngi LP ngin sepek yang kita kini bentar ki ai dah mana bangla banai LP ya kami kali maka dia ke transit state nanti kita jelas kaba unlikely jelas ki habia kembalilepok Meghalaya lepok hari ini cumi hendrai hak kata proposal ka bengapa ka comprehensive mechanism ngilakran syai bakumi kita kibri di balam kam ban suya lengba om ban payur payha hak dia jelas cumi ngilau ni ada tosai kata kan ka sokal kala pediang bayakum kita la panai da transit permit kamdon kita ya kum kita buat suatu bakla sarkar India ba kinumla asyu banyak na Meghalaya lada latrikam ka LP lada ni epek ya kata kajingong ba baro kiyong kini ustad kini syampang syamsuki kiyong bakal kita kata tourism hendrai kumakalong minta babun bawang turis sa Meghalaya kikalong kinong syamne kikalong kitraisnong punbang ha Meghalaya klam dabo jikhen kiwan kanno kilung kanno hendrai lada kawang jaya LP badal thurikam pura kata ka entry exit point kamamot baro di bawang turis kila record yang di hangdi apo entry exit point bat kejalan Meghalaya kayo jikhen sisa banong kanungot ki turis kiwan aksi senam bat kanungot kila lipai bat kanungot kisau kisah illegal hagani kejalan ini klaim ke polisi kita apa kalau ini kita bentar kita ngila pensyamdo bangila penrung hakian kebaksakan Meghalaya kalau pediang yang jiwan lu kefek ke menderi sini kasih seniul kabaik-baik tang yang kendau siap baca kerti ke distun yang jiwan lu kefek menderi saya jelas ini ke district council nanti kasih seniul kamdon hapo boleh juga baik dan penjalan yang kata bawat yang lewat license lu nak kalian Deputy Minister Wong ke District Council kamdang kabor ban ai level license ya ginongway hak di jalan ini katai kalau close ba ke District Council kamdang bor ru mate akam ya kejuan nung kasap di menteri sa jalan ini kenapa kata kung kaya beliau ni dan kam baik ya ke parlimen jabari India Henry hak ajing situ dengan dan kami ya kata ke parlimen jabari India nama lada yang Manipur bila LP tangga ke kabinet notification jom sarkar India kamu mot kami Meghalaya ru hangjo urkong ini benai ya ka LP tangga ke notification jom sarkar katahi ka kabiang kaya kabilang kam kalau ngejingi penting jom borok kinong nikmat kibadan hangi hangadi ke jalan ini jom borok kiseng balang jom borok kajay penriyo kabadan berpersonal sa sarkar India ba pasno tangga ke notification berpetrikam di KLP dalam kam berterakhir di apa parlimen bang ada biang bahabra yang kali kata apa parlimen kali tang jemput kelai kajingong Amit Syah kini celebrate Christmas juga mencium senam saya keren hadiah di KLP hendrai ke Christmas bawa kerja tendrio nikwa celebrate hendrai ke bakal kuatam bangi kali KLP kenapa kata saya sih ngayang ni ngawayang bunsi nolong kani isu hindai saya sijit ngantang yangi hakani mentah nolong di ba ngin hab yang step ngin hab ban hampir sawah rasuk ban pismo syak sarkar India ban syak sarkar Meghalaya maka ILP kadai ka jingnawa kadai ke jingdon kam ka bakirki jam mulai dengrir batum mulai dengrir nama sarkar India ka lepas dia kata citizenship amendment act ni persiajo ya kata citizenship amendment act aku belum di meeting di bangila pelong tang menjin senam kapang paruan ngene kelam ngila pelong ba
Arsan tadi meeting berpesyak ini kasi nongem jungi hadu mutai kadang longi bagi pesyak jur ya ka anyang jakor kata kasi bat nin ya jawa jur banyo ALP bat minum jur kai kat bam padio ALP ketang ini kitin kulai sibur kulai sia jarno